turebe igisobanuro cy'inyuguti ya BET. Inyuguti ya BET mu Giheburayo, dukomeje tureba igisobanuro cy'inyuguti z'Ibiheburayo. BET akaba ari inyuguti ya kabiri y'Igiheburayo. BET ni inyuguti ya kabiri y'Igiheburayo. BET ko yandikwa, ikaba inyuguti ya kabiri isobanura inzu. Tuzi neza ko tumara umwanya mwinshi mu mazu, aho tugenda hose tuba turi mu mazu, bikavuga ko kubera kwirirwa mu mazu, kubw'umwuka umubiri wacu ni inzu ya roho. Mugiheburayo rero, ijambo ry'Imana BERESHET ritangirwa na BET. Ku Mana isi ni inzu yayo, reka ubwami bw'Imana buze kw'isi. Nkuko bimeze mw'Ijuru, Imana yifuza ko yaza kuba kw'isi. Impamvu rero Imana ishaka kuza kuba kw'isi ni ugushaka kwayo. Imana nibyo ishaka, kugira ngo ubwami nyine buze kw'isi uko bimeze mw'Ijuru, ariko bizamera kw'isi, ariho ubwami buzaza. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ubwami bugomba kuza, Imana igatura kw'isi, ikaba mu mitima yacu, ikaba Imana yacu, natwe tukaba abantu bayo, na roho yacu, ubugingo bwacu nabwo bukaba mu Mana.